Hvala Vedrane. Ti to lijepo sve uvodu kažeš, tako da pozdravi i vama. Pa mali problema imamo, ali tako imamo. Mogu svim početi odmah. Lučić i Dolček, vidjet ćemo. Mislim da teško da budu za sutra konkurirali, ali imamo još danas rekli pa ćemo vidjeti, a ostali opet se ponavljam stalno, ali to je tako. Stvarno i ovaj tjedan jako dobro smo radili, imali smo utorak i dupli program, neke stvari smo radili, ponavljali, znamo da imamo jako brzo i utorak utakmicu sa Varaždinom, tako da što se tiče ove utakmice vjerujem da to očekujemo spremni. Ova ekipa koja je zadnja utakmica protiv Šibenika pobijedila, nećemo puno mijenjati, kažem imamo te probleme koje imamo, ostali rade dobro. Evo, drago mi je zbog Majka, koji su duže igrači, koji su neki manje igrali, da se polako vraćaju u pravu formu, tako da je konkurencija opet žestoka, to stalno svojim igračima velim i to je ono što nas tjera da budemo još bolji. Znamo da igramo protiv dobre ekipe, Lokomotiva, uvijek zanimljiv utakmice s njima, stvarno godinama gaji taj nogomet ili tako, dosta okomit, puno duela, brzi, tako, moramo se dobro pripremiti kako smo dosta svaku utakmicu. S njima su uvijek bile zanimljive utakmice, vjerujem da će biti takva. I ova ekipa koja ima igrače kao što je, Dražija, Andrić, Goričan, fazi napada, brzo okomite Vukovića, iskusnu liniju zadnju sa Kollingerom i Sigalom, sigurno da je dobra i kvalitetna i mi je cijenimo i poštivamo, ali daćemo sve od sebe, tako da odigramo dobru utakmicu sutra u Kranjčevićevoj i da dođemo do pozitivnog rezultata. Mislim da to možemo, stvarno, da igrači dobro rade, da smo svjesni svega i svjesni da borba za tu četvrtu poziciju i Lokomotiva u zadnju utakmicu protiv Hajduka pokazala da se nisu predali, ali ne razmišljamo o ničemu, nego samo stvarno sutra da odigramo dobro i da dođemo do pozitivnog rezultata. Hvala treneru. Mike, welcome back. Thank you. At the beginning, you can tell us how do you feel after 4 months, and what do you think about our next opponent? Yeah, actually it was difficult to be out for some time, like 4 months, and finally I'm back with the group. I feel good, I feel better, and I'm also here back to continue to help the team to achieve our goals. And also about tomorrow's game, I think it will not be an easy game. They are also a good side. Moreover, we are working every day hard, so I think tomorrow we are going there for a win, but nothing. Okay, thank you. Mm-hmm. Prije odletila istina tematski, tako da možeš preći. Bosic lijevo, Grgić desno ili neka druga opcija za utakmicu? Vidjet ću, imamo tamo i malog Jakira koji je, igrao kup, tako da imamo tu par solucija. Danas ćemo to isprobati na treningu, vidjeti, tako da sigurno da budemo to dobro popunili. Lučić je mali, Luka igra dobro, ali nismo nikad stvarno kukali, evo imamo da zamijeniti, tako da ne bi trebalo biti problema s te strane. Opet ide taj neki niz, 10 dana, 3 utakmice, da li se opet mogu očekivati neke malo veće rotacije ili kakav je plan možda za napred malo isto? Pa gledajte, ja sam, kako sam govorio, stvarno, evo, mislim da sam jako što se tiče ekipe, standardizirao ekipu. Tu imamo na nekim pozicijama stvarno konkurenciju što mene kod trenera veseli i kad vidim ako neko možda nije, da bi neko možda mogao fizički ili intenzitet da drži malo bolje, tu malo zamijenimo, ali sad smo imali dovoljno vremena posle utakmice sa Šibenikom da se odmorimo, tako da nećemo puno mijenjati. Mislim da smo duplirali te pozicije po pozicijama gdje se igraju, ali nećemo sad sigurno, kako je bilo protiv Šibenika, puno mijenjati, osim gdje smo primorani, ali tako ako je neka ta ozljeda, ali standardizacija ekipe bude sigurno. Možda nakon te pobjede protiv Lokomotive i otprilike je krenuo taj niz neki gdje ste ulovili to, sad se prvenstvo bliži kraju, ta borba za Europu, koliko je ta utakmica drugačija od one prve u Kranjčeviću, gdje ste stavili 0-1, ne? Pa to je nama možda bila čak i ključna utakmica. Oni su u tom trenutku kad smo bili 5 bodova ispred nas, ne da Bože poraz, znate sami, mi nismo bili dole na začelju, ta pobjeda nas je puno digla, dala nam samopouzdanje i poslije te pobjede sve je krenulo bolje, ušli smo taj niz, sa 8 utakmica. Kako nećeš ući kad pobjediš Lokomotivu na njihovom stadionu, normalno da dobiješ samopouzdanje, tako da, ali sve ste utakmice, drugu utakmicu tu u Koprivnici smo pobijedili isto, u zadnjem minutu smo dali gol, znamo da su uvijek nekako zanimljive izjednačene utakmice sa
sa Lokomotivom i tako će i ova biti. Nemamo neka opterećivanja sad, mi smo sad puno veće samopouzdanje kod nas, vidite sami da dobro igramo u kontinuitetu, to je najbitnije, to je onda ekipa koja ima kvalitetu i cijenimo i poštujemo stalno, najbitnije je da se dobro pripremimo, da smo svjesni kvalitete Lokomotive, jer ako nismo, ako ne damo mi smo svjesni ako ne damo 100% bilo ko od nas od igrača, svi moramo biti na maksimumu, da protiv bilo koga ne možemo nešto, ali ne mogu sumnjati svoje igrače koji u zadnje vrijeme stvarno igramo stalno u kontinuitetu dobro, tako da ne sumnjam. Bitno je da dobro uđemo u utakmicu, dobro, jako dobro, taj početak je bitan, najbitniji možda, a poslije toga imamo, kao što smo sve utakmice igrali hrabro, odlučno i onda vjerujem da možemo doći opet do pozitivnog rezultata, ali to nas zanima, bez obzira nemamo još puno neka razmišljanja, kad uđeš u utakmicu koji si ti, ne znam šta, znamo da smo mi izjednačeni turnir s Lokomotivom i sve ćemo učiniti da tako ostane dalje na tablici. Sad u sljedeća 3 kola zapravo možda se može već i razriješiti ta bitka za 4. mjesto, s obzirom da igrate poslije sa Varaždinom, Istrom. Ti možda isto to vidiš na taj način ili misliš da bi to moglo biti? Ma to već spominju mene, ja nekako vidim, ja samo sada u utakmicu petak pa ćemo dalje razmišljati. Uopće ne razmišljam, mislim, svjestan sam ja da ne mislite da ja nije, ali zanima me sad u petak pa ćemo dalje razmišljati. Dosta smo na taj način razmišljali, smo došli do ovoga gdje jesmo. Još jednom, ničim se ne opterećivamo, pripremamo se dobro, znamo kako je Lokomotiva dobra i cijenimo poziciju gdje jesmo i znamo kako zadržati tu poziciju, siguran sam. Mislim da smo moji igrači to dosad pokazivali i bez straha idemo u tu borbu za tu poziciju, ali utakmicu po utakmicu. Nećemo razmišljati, idemo sad sutra za Lokomotivu pa ćemo onda razmišljati o idućim utakmicama. Lokomotiva je na polju pokazala zapravo koliko je neugodna ekipa, bez obzira što je onako, svako malo neko otpiše, ali evo, tu su još uvijek. Ja nikad nisam Lokomotivu, sami godinama je tamo kolega Čabraja jako to dobro vodio i sad je poslije njega Ferencina koji je njegov bio dugogodišnji pomoćnik, nije se ništa tu puno promijenilo, kako igraju dobar nogomet, gdje su fizički dobri, trkački uvijek snažni, s njima je uvijek lijepo zanimljivo igrati, samo moramo biti isti takvi, ako odgovorimo tako, ja vjerujem da imamo mi tu tehničku kvalitetu da možemo da doći, kao što smo i sad ove zadnje 2 pobijedili, ali sami znamo prije toga da je Lokomotiva dugo pobjeđivala, ništa i znači i ne znači ove utakmice prije, ali tako ove zadnje 2, tako pripremamo se dobro, uvijek da ne ispadne sad nešto, ali stvarno cijenim poštovan Lokomotivu u godinama ovo zadnje vrijeme kak je kolega Čabraja vodio i znamo da su to dobra ekipa, zato sam ja sretan, ponosan da smo mi trenutno ispred njih i učinit ćemo sve da ostanemo tu. Maybe a question for Michael. Sorry for my broken English. When coach arrived, you were a starter. You played like 5 games, and then that we could say serious back injury arrived. Yeah. You were pushed back like 4 months. And how much that injury pushed you back in terms of fitness, but also psychologically? Well, I would say it was a bit difficult because, it was an injury that I have to be out. I cannot do anything. I just have to rest. So mentally it was difficult because playing good and all of a sudden an injury is very difficult mentally, physically. But now I think, I feel much better after joining the group. The motivation, it's more like a family. We are more like a family. The coaches are there. The players are there to help each other. So I think now physically, mentally, I'm okay. So you could say you are now back to full fitness? Yeah, I would say this, yeah. And what do you say about the results this season? Actually, I think it's one of the best so far. And we are on a good note. We are on a good step. And I think we'll end the season on that. And you played in your home country, you played in Albania. How can you maybe, for example, what was the the field, the staff? Can you maybe infrastructure? Can you maybe compare the infrastructure? In Croatia, it's much better in terms of facilities, pitch, organization, fans, everything. I think here in Croatia it's much better because here in Croatia they have a lot of visibilities, a lot of people come to watch, so I think here it's much better compared to Albania and Ghana.